membangun tim yang kuat, bangun kekuatan diri dulu, mulai dari sehat mentalnya. Sehat mentalnya dimulai dari bersikap proaktif. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. 'Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come home. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. Seru banget, terus apalagi tadi malam itu soalnya kita benar-benar lepas gamesnya itu benar-benar sesuai dengan tema yang kita harapkan, itu membangun teamwork. Jadi semua game dari awal sampai akhir itu intinya itu tentang teamwork, kayak mana cara kita bekerja sama. Bea Cukai makin baik, Psikodista mantap. Acara ini luar biasa, bagus, dan saya melihat ada satu hal yang penting untuk dibangun memang kebersamaannya dengan pola-pola dan cara yang dibawa oleh teman-teman dari Psikodista. Asking for favors, my whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it.